time our touchdown time Manila at 6:46. Hello guys, welcome back to this tong vlog. Karon nga adlaw, karon ako ipakita sa inyo ang vlog our stay in Manila. So guys, so namin din karon sa airport with my sabay na ko na yung mga nalagsara kami ka-travel kay usually ang travel dito may sa Lupisayna, sa Rojas, sa Lapu-Lapu, First Crab, Emily Homes. First time nila aganin namin sa airport, no? Ano, kalingawan. Mag-ML ka. Time is still 2:33. Ang mga flight na nila sa mga around 4. Ang lamig naman kayo matulog. I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. We estimate this time our touchdown time Manila I will keep on at searching for 6:40. This morning 6:40. Okay guys. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Disembarkation. For safety reasons, leave the instance life and insanity bucket and Jumping be from reminded cliffs so that high. unauthorized What way guys? Basta nga oras. May ag-unlan yung Rick. Uy! May unlan mo? Hello guys, say hi to my vlog. Rojan 4. Sigaw tadi ya? Pre, ano pre? Anak pulau. Anda daftar ng pulau pre? Ada kan boleh guritan? Pre, si besulti ni pre. Girl lang. Baka kalimutan. Pakilangan pula sa gitna, may masarap ito, baka pagkamaan. Wow, isa. Tingnan bro. Apat daw. Iwanan. Si Rick, naiwan si Rick. Namin na karon sa Manila guys. Rick. Beam jacket. Ini sila guys, report. Travel vlogs. Expected ko na maghulat sa ang van di ang pan. Nagtimpla di ako buwan. Kaning choco milk. Inom ba no? Dali, Avanza. Avanza NYJ 6195. Latest model. Here. See you later. NYJ 6195 Green Avanza. Let's go. Sir, good morning sir. Like yung white kisa na. Wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the. Ma'am. Good morning. So, wag mo tulog. What's our unit? Wow. Grabe. Okay, Sige sir. Namin din karon sa Shore Residences. Ang asawa na ko, mura ka ng tag-iyag ko. Doon ba ka nagkakuan ito? Ka nag-deal. Pabutan niya karon mo, charge na mo gamay. Kaon ta. Then after pa may SMX, load Facebook ads para padayon gyapon na to negosyo. Kahumot, oy.
Kami dre guys. So mag-charge na taga may. Pag mag-charge, diretso na ta, no? Ano lang nga to? Naligo na mo kagabi. Tara na. Dito na yung ating sundo. Ano kami, nag-Herbalife kasi kami. So guys, pag-rin minabot rin sa SMX. Saan ka eyeballs din no? Yes! Dire akong kitang forever. Dire? Same man tag. Class ka na. Oh. Sir. Hello, brother. Yeah. God bless you! Thank you, brother. Thank you! See you sa Fisco natin. Sige, sir. We're from Fisco. Yung na may uli guys, kay may mga tulog, matulog sa may kadyot, maglaag may karon o binis o BGC. Kadyong matulog yun na yun. Or na bro, kasi mo to. Mitsubishi na change. Ha? Na change ha, Mitsubishi. With you and I, the future is bright. Okay. Balik kami dali sa condo ron kay always sa may kay mga mata na mo ng puwa. Sorry. Excited son, abot namin dali karon sa condo units. Kapoy kog baklay, oy Ginoo ko. Ano kung jacket ako na po ng gamiton ugma kay tugnaw gid sa SMX. Okay, charge sa tong cellphone, atong relo. Na-charge, na pwede ko ang extension. Saksak lang. Pamakigda bro. Pamakigda. Ay, mo ano, bro? Okay, so karon na bago ra may magtulog, karon babalik na mi karon kay mo adto mi og kita ba Dubai? Venice. Kung sa Venice no, nantay pa rito ng mga shopping ginagmay na lang mga 3,000 na lang. Dito yung dito may BGC, siguro may spend bito mga around 15 to 18,000 depende sa matripan ron. Lang wala lang. Kaya pag maghinuktok kay wala kwarta. So, wala luya mo. Team Black na mundo eh. Mga kampo ng kadiliman. Kampo ng kadiliman! We are here at Venice Grand Canal. Dari angle trio. Baboy angle trio. Dari kasi. Yeah. Wala pa nila ganong suga. Give me love, give me all your love. Oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave you. So, natadali ka rin sa Venice International Airport. Let's go! Asa lang sila? Wala sila? Oy! So, dere, nakay... Usa ka na dere sa ilang gitawag. Muna ang gitawag na itong Afam Bridge. Muna yung Afam Bridge sa Venice, no? Afam Bridge. Abre sila yung mga susunod, di ba yun? Nagana kayo og content for day 1. Day 1 na ito, nagkakating content kay grabe laag. Nanapan mi diri karon sa BGC guys. Wow.
Dire juga dire kita makaangad-hangad. Oh, yun, no? Ah, grabe building. Uy! I found love, for real love. Let this be the real thing. Oh, bigyan na, bigyan. Tell me now, what's on your mind? Whisper soft to me that you And everything is want me. paid. There's magic in your fingertips, it's magic when Close, huh? we kiss. Close, huh? I can be myself with you, kiss Open, me go. now, I insist. Make me yours, just take me now, I'm helpless to resist. Got me so invested in this thing, it's more than just a fling. It's Uy, libre din eh, bro. Thank you, pre. can't help that it's more than just a thing. Now I know that it's the real thing, the real thing. Wala pa. Ako ano eh? Doon ka magkado mo? Grabe, happy anniversary, guys. Happy anniversary! I'm on a high, my body yearns for you to touch me. There's magic in your fingertips, it's magic when we kiss. I can be myself with you, kiss me now, I insist. Make me yours, just take me now, I'm helpless to resist. Got me so invested in this thing, it's more than just a fling. It's more than just a fling. It's more than just a fling. BGC. Wi-Fi ko. Video ko kayo. Wala dyan ko video sa akong sarili ba? Inyora yung naong tanan. Salamat, pre. Muna yung trabaho dito guys. Sila picture. Vlog naman kami karoon. Uy, backlight. So mo to, nangaluya may backlight dito guys. Di ba tinalim si backlight dito sa kanda eh? BGC. Diba? State, pikit ma'am, state. Mga trip, mga kanda. Mga... Sila lagi nag-isakta. I gotta tell you something I could do. Dulo. I could be running Lima-lima, around pre. chasing you, but I won't. Ila, dito, grabe. Taga asunsis sa gabi. Nagawin magdula. Chasing somebody who loves me too. Ma'am, wala po yung picture di ba? If I got $1 for Da. every time you slam the door, I would be the richest girl alive, live. If you hadn't run away every time I asked you. Ah, grabe building nga, oh. Grabe, oh. No, you didn't know me. All you wanted was a game to play, and you couldn't handle that. Sa tayo, oy. Abre, imong bro, imong pinchap, abre. Ah, Bri. unboxing. Be, ikaw, istorya. Yes, ulo tadi. Dami tadi bar vice ganda. Oo ta. Ya, pag Tagalog Sa ilo. May sinabi. Dire ang silo, kaning silo, dili ko na-assign sa una. Bata pa ko. Dili, silo. Kita ni silo na kita. Huwag kita ni Abin. Silo gina. Pa-silo ko masala. Diba? Gusto yo. Summer days, they go shorter with every hour.
if I wanted to. Need to cherish every moment left with you. The leaves change their color, fall is closing in. Break my heart yet once again. Wish I could slow down. Wish I just could stop. Panahon na to sa ubusan. Yeah, well, parang siya. Mumuda to, follow me. So naka-spend na may mga around mga 28,000, dili kayo siya expensive kay the usual yun ako nasa mga around 38. So napa may mga 10,000 to spend with, go. Lahi mga bike day, sando-sando mga gwapo mga bike day, mga gwapo. Saka kami diri silang kay Sano Grand Mall reo. Guys, Sano Grand Mall, paborito sa tanan. So Picture to. okay, sa kamay. Tesla, pre. Oh my God, Tesla. Wala, nagsiga ang mga sakyanan. Pre-boot pasabot, anak, pre. Tesla. Tabok ta. Kailangan ito makatuwa sa Tesla, pre. Mali lang natin makuha ang gas. Ha? At least natin makuha ba? Picturanay sila, oh. Nag-vlog sila sa tubangan. Oh, ito. Di naman kaya punta makuha din mo. Pick up ta, ma'am. Bro, lingi-lingi si mong wala, si mong tuo, bro. Ah, pak! Ah! Apo ba ko daw, muratag na sa kuha. Kanan. Ay, isa, kayo na pa nangihi. Baklay kay bisag pula ba? Oh, sa traffic lights, digos. Lahi diri sa mga tao diri sa BGC guys, kaya mo stop sila na red light. Sa mga dito, ritsungan mi dito. Di man. Baklay gyud mga tao. Pre, pila rate nimo na yung BGC, pre? 9 out of 10. Ngayon sige, nakakulang ba eh. Ang lang gid sila ako andre. Tawag na tong Metro 8. So kung makuha ka, safe kaya mo kan ko dere. Invest. Diba? Dili ka nang sorry ba? Di ba naman na area pod nga lisod kayo. Di ka magkumpiyansa. Oh. So, naabot din karon sa Tesla guys kay siguro mag down payment lang. Tesla store here in the Philippines. So, tarawan nimo, tagabi magsigag ilang suga. Kaya may gamit na nga battery. Ah, mga Tesla pre. Wow. Model 3. Wala mong charger ni Digos. Kung nana na ni charger ni Digos, kuhaon tali karon dayon ba? Wala mong good. Kaso wala sila puti ron. Way puti. Oh. Maglingkod siya ta. Ay, picture to, pre. Oh, tes siya. Ito rin may mga... Oh, boys, taga may murag kuan. Ay, dito ko pa picture ko dito mami. Sa team ma'am Tesla ma'am. Logo. Paper Yaki, wow. Pa, okay, silver Toyota Innova 3022. Dito sa kan. Basa no? Tingnan mo. Candid lang. Ice cream yummy. Ice cream good. Ano ba? Napay mapil sa live show. Pili. Hello guys. Namin dire. Ikapoy ng jug ko. So, that ends day 1 for today. Dalang ko ito mga vlog karon kani backlight may mura may backlight kay Tigos padalog trukat.
Basta ng kuya. Okay, pa mo ang mga ano. Muna nila mga dagway, oh. Dagway na naman. Isa lang ka oras. Ano naman to? Ilis na akong tuhod. Oh, good luck, ha? Sa oras mo tagma. Yun dalo. Alas 5, ay alaw na karon. See you tomorrow. Bye-bye. Let's go. Wow.